hari ibintu bimwe na bimwe iyo ubibonye wibaza niba ari impanuka cyangwa niba hari ikintu abantu benshi bataramenya. Mu myaka irenga 35 ishize, filime y'uruhererekane ya The Simpsons yakomeje kuvugwaho ikintu gitangaje. Hari abemeza ko yagiye igaragaza ibintu byinshi byabaye nyuma y'imyaka myinshi. Bamwe bavuga ko yigeze kwerekana iterabwoba ryo ku minara ya New York, abandi bakavuga ko yagaragaje ko Donald Trump azaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko bibaho. Hari n'abavuga ko yigeze kwerekana ikoranabuhanga ryaje kubaho nyuma y'imyaka myinshi, ari ryo turi kubona uyu munsi wa none rya AI cyangwa se Artificial Intelligence. Ese ibi byose ni impanuka, n'ubuhanuzi, cyangwa n'uburyo abantu bahuza ibintu byabaye nyuma n'ibyari byarashushanyijwe mbere? Muri ibi bisi hari indi nkuru ikomeje gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bavuga ko The Simpsons yaba yarahanuye ko Cristiano Ronaldo n'ikipe y'igihugu ya Portugal bazegukana igikombe cy'isi. Ariko ibyo ni ukuri cyangwa ni inkuru yatewe imbaraga n'ibyifuzo by'abafana? Uyu munsi turasesengura mu makuru, inkomoko yayo, impamvu abantu benshi bayemera, n'ibyo bimenyetso bivuga kugeza uyu munsi wa none. Mbahaye ikaze ku Mayobera TV. Ntitwari duherukanye ariko nagarutse 5 kwa 5 ku nkuru z'amayobera, ibicanganye n'ibikomeza kutavugwaho rumwe k'uyu mubumbe dutuye. Mbahaye ikaze. Reka dutangirira kuki The Simpsons ivugwaho guhanura ejo hazaza. Nta kindi kiganiro cya televiziyo kigeze kivugwaho guhanura ibintu nka The Simpsons. Mu myaka myinshi ishize, abantu bagiye bafata amashusho y'ibice bitandukanye bakabigereranya n'ibyabaye nyuma. Hari ababibonamo ibitangaza, abandi bakabibonamo impanuka. Nyamara ibi ntibyigeze bihagarika abantu gukomeza gushakisha ubundi buhanuzi. Mu minsi yashize, amashusho menshi yatangiye gukwirakwira kuri TikTok, Facebook, Instagram ndetse na YouTube yavugaga ko hari igice cya The Simpsons cyerekanye Portugal iri gutsinda amarushanwa akomeye. Abandi bongeye ko uwo mukinnyi wari wambaye umwambaro wa Portugal ari Cristiano Ronaldo. Hari n'abavuze ko icyari ikimenyetso cy'uko igikombe cy'isi cya 2026 kizahabwa Portugal ngo ni ibintu byateguwe kandi inzira zose zamaze gutegurwa. Iyo nkuru yahise kwirakwira ku isi yose. Abafana ba Ronaldo batangira kwizera ko nyuma yo gutwara ibikombe birimo nka Champions League, igikombe cy'Uburayi Euro, Nations League n'ibihembo byinshi ku giti cye, igihe cyo kwegukana igikombe cy'isi cyari kigeze. Nubwo bisa n'ibigoye kuri Portugal, inzira irimo kugira ngo itware igikombe cy'isi birakomeye cyane. Ariko kandi Portugal ni imwe mu bakipe afite abakinnyi bakomeye cyane, umwe ku giti cye, ariko imikinire yabo mu kibuga igakomeza gutera impungenge abafana b'iyi kipe. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: kuki bavuga ko ari ibintu byateguwe, kugeza ubwo bamwe batangiye no kuvuga ko ariyo mpamvu Cristiano Ronaldo yagiye guhura na Perezida Donald Trump muri White House. Ibi mwese mwarabibonye. Ese mu mashusho ya The Simpsons ni aya nyayo koko? Abashakashatsi benshi bagenzuye ayo mashusho basanze menshi yarahinduwe. Ngo hari ahanditswe amazina ya Ronaldo nyuma, hari n'ahandi hongewemo ibendera rya Portugal hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari n'aho amashusho yavanywe mu bindi bice bya The Simpsons maze ahuzwa n'andi mashusho y'umupira. Abashakashatsi bavuga ko nta gice kizwi cya The Simpsons kivuga mu buryo bweruye ko Cristiano Ronaldo azatwara igikombe cy'isi, ariko kandi abandi bakavuga ko ibyo ari ukuyobya uburari nyuma yo gutahurwa, kuko buri gihe ngo haba hateguwe ugomba kwegukana igikombe cy'isi. Ibi kandi ngo bigomba gukorwa kugira ngo Cristiano Ronaldo akomeze agendane na Lionel Messi bahanganye imyaka irenga 10, akaba aribo bakomeje gufatwa nk'abami ba ruhago mu mateka y'isi. Ibivuze ko kugeza ubu nta gihamya ifatika ibigaragaza. Ariko se kuki abantu bakomeje kubyemera? Hari impamvu nyinshi. Icyambere ni amateka ya Cristiano Ronaldo. Yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye isi yagize, yatsinze ibitego byinshi kurusha abandi bakinnyi benshi, yatwaye ibikombe byinshi bigiye bitandukanye, yanditse amateka adasanzwe. Ikintu kimwe gusa kitaraboneka ni igikombe cy'isi. Abafana benshi bumva ko inkuru ye itazarangirira ahangaha. Icya kabiri ni uko abantu bakunda kwizera ibintu bibaha icyizere. Iyo babonye video ivuga ko intwari yabo izatsinda, biroroshye kuyemera. Nubwo nta buhanuzi bwemejwe buhari, ntibivuze ko bidashoboka ko Portugal yakwegukana igikombe cy'isi. Mu mupira w'amaguru ibintu byinshi byagiye bitungura abantu. Hari amakipe yabaga adahabwa amahirwe ariko aza gutwara igikombe. Hari abakinnyi batatekerezwagaho ariko bagahinduka intwari. Niyo mpamvu abafana ba Portugal bavuga bati niba Messi yarabigezeho mu mwaka wa 2022 nyuma yo kugera kuri finale igikombe cy'isi mu mwaka wa 2014 ariko agatsindirwa ku mukino wa nyuma n'ikipe y'igihugu y'Ubudage, kuki ngo Ronaldo noneho we atabigeraho muri uyu mwaka wa 2026? Ariko abenshi bavuga ko siporo idashingira ku buhanuzi, ishingira ku myitozo, ubuhanga, amahirwe n'uko umukino wagenze uwo munsi. Imbuga nkoranyambaga nyinshi zikunda inkuru zitangaje. Hari abavuga ko hari abantu bafite ubushobozi bwo kumenya ejo hazaza. Hari abavuga ko abanditsi ba The Simpsons ari abanyabwenge gusa bazi kureba hisigana. Abandi bo bavuga ko abantu ari bo bashyira ibisobanuro mu mashusho nyuma y'uko ibintu bibaye. Kugeza ubu nta gihamya yerekana ko abanditsi b'iki kiganiro bafite ubushobozi bwo guhamya ejo hazaza mu buryo buhamye.
ariko ibi ntibihagarika abantu gukomeza gushakisha ubundi buhanuzi butandukanye. Ese The Simpsons yahanuye Cristiano Ronaldo ko azegukana igikombe cy'isi? Igisubizo kiri hafi y'ibimenyetso hano ku bashakashatsi ni oya. Kugeza ubu nta gice kizwi cyangwa gihamya yizewe yemeza ko ibyo byigeze bivugwa, ariko kandi nta wamenya ibizaba mu mupira w'amaguru. Birashoboka ko Portugal yakwegukana igikombe cy'isi kuko ibifitiye ubushobozi bitewe n'abakinnyi ifite, kandi birashoboka ko itazakigeraho bitewe n'uko andi makipe azitwara. Naho ku bijyanye n'ubuhanuzi bwa The Simpsons, icyo bushobora kuvuga nuko ari inkuru ikomeje gukurura abantu benshi ariko itarabonera gihamya ifatika. None se wowe ubitekereza yiki? Ese wemera ko The Simpsons ishobora guhanura ibizaba, cyangwa ubona ari abantu bahuza ibintu byabaye nyuma n'ibyari byarashushanyijwe mbere? Andika igitekerezo cyawe hasi mu bitekerezo. Niba wakunze iki kiganiro cyacu kigufi, kanda like, ukore subscribe, unasangiza iki kiganiro ku nshuti zawe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byacu byuzuye amayobera, amateka n'ubushakashatsi butavugwaho rumwe. Murakoze, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Mugire ibihe byiza. Nk'ibisanzwe ni Mugira Banga ati aha ni ku Mayobera TV, umuyoboro ugamije gucukumbura inkuru zitavugwaho rumwe, amayobera n'ibidasanzwe duhura nabyo muri iyi si dutuye. Ndabashimiye.